Hallo julle oulike kinders, ek is Lizelle en ek is so bly julle is vandag by Beleef Kids. Vandag kan ons kyk na 'n baie belangrike belofte van Jesus in die Bybel. Hierdie is nou nadat hy gekruisig is en opgestaan het uit die dood uit en toe hy aan al sy disippels verskyn. Onthou julle verlede week se les, Thomas het getwyfel en toe wil hy sê hy wil vir homself sien. Jesus het vir sy disippels gesê, hy gaan hulle verlaat en hy gaan terug hemel toe. In Johannes 14 vers 16 sê dit, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n raadgewer stuur om altyd by julle te wees. Jesus was besig om sy disippels voor te berei vir die feit dat hy sou hemel toe gaan. Maar hy gee vir hulle ook en vir ons 'n ongelooflike belofte. Ons word nie alleen gelos nie. Hy stuur vir ons 'n helper. Kom ons kyk nou na die volgende video. Stories of the Bible. Jesus goes to heaven. This is Jesus. Heyo! Jesus is the Savior of the world and the Son of God. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb. For 3 days, Jesus' body laid in that tomb, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body, found that his tomb was empty and that he was no longer there. For he was risen. He was alive. Woohoo! Huh? Heyo! Rah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. Jesus told his disciples that he did all the things that God had told everyone that he would do, and the disciples understood what he was saying. Yep, that makes sense. He told them that he would send the Holy Spirit, just as God had promised to be their helper. Sounds good. After Jesus had spent 40 days with the disciples and appeared to many people, Hey, that's it. he led the disciples to a place called Bethany. Jesus blessed the disciples and told them to go out and tell the whole world about him and the good news of forgiveness and make disciples of them. Then he said, "Be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." Then Jesus was taken into heaven to sit at the right hand of God. Not long after that, the Holy Spirit did come to the disciples to be their helper. The disciples knew that God would truly be with them always. And the Holy Spirit is still with us today, for Jesus promised that he would be with us to the end of the age, and he is. Wow julle, dit is 'n great les. Dink gou saam met my. Jesus vertel vir sy disippels dat hy gaan weggaan. Ek kan net dink hoe onseker hulle moes gevoel het. Hoe sal jy voel as jy môre terug gaan skool toe en jou beste vriend of vriendin sê vir jou, hulle trek weg en baie ver? Jesus het vir hulle gesê dat ek sal die Vader vra om vir julle 'n raadgewer te stuur om altyd by julle te wees. Hierdie raadgewer is die Heilige Gees. Dit beteken dat al het Jesus hemel toe gegaan, hy ons nie alleen los nie, hy het hulle nie alleen gelos nie. Die Heilige Gees help ons, hy troos ons, hy lei ons, hy herinner ons aan God se waarheid wat uit die woord uitkom. Kan ek jou gou ietsie vra? Was jy al ooit alleen? Dalk by die skool, dalk het jy net regtig eensaam gevoel, dalk is dit by die huis, dalk voel jy pas nie lekker in nie. Hierdie vers herinner ons vandag dat as ons aan Jesus behoort, ons nooit regtig alleen is nie. Die Heilige Gees is altyd met jou. En daar's nog iets wonderlik. Jesus beloof nie net die Heilige Gees nie, hy beloof dat hy eendag gaan terugkom vir ons. So vandag se waarheid wat ek wil hê julle moet onthou is, Jesus kom terug
Maar intussen is ons nie alleen nie, ons het die Heilige Gees. Ons is nooit alleen as ons die Heilige Gees het nie. Ons gaan nou lekker verder gesels in die klas oor die Heilige Gees. En ek wil hê jy moet mooi dink, was daar al ooit 'n tyd wat jy gevoel het, die Heilige Gees praat met jou en dit het jou gehelp. Dit het jou gemaak dat jy nie so alleen voel nie. Dit het jou miskien herinner aan iets uit God se woord uit en dit het gemaak dat jy voel, jy's nie alleen nie. Kom ons gesels nou in die klas lekker verder daaroor. Sien julle volgende week.